Zdravo ljudi, ja sam Matija i danas ćemo igrati Wolfenstein. Igrat ću ga sam, zato što nema co-op, stvari ima, ali je mod. I igrat ću na najlakše, pa onda kad premotam na srednje teško i onda na najteže. Idemo, krećemo. Wolfenstein je jako dobra igrica, zanimljiva. Izašla je 2001. godine. Igram je, prvi put sam igrao kad sam imao 4 godine. Sad imam 15, to je bilo znači pre 11 godina. I svake godine bar premotam po 2 puta možda, zato što je mnogo interesantno i mnogo dobro, nikad ne može da dosadi. Radnja se dešava u Nemačkoj, kao u nekom dvorcu, prvo se radi i onda posle već idete napolje, vidite evo ovo govno. Rušite slobodno što hoćete, da vas pođete. I sad ovako, da će tu da bude jedan doktor. Doviđenja. Evo nam ga drugar. Ali, jebi ga, dešava se. Evo su još momci. Ajde, polako. Još jedan. Kad ih koljete sa leđa, koljete ih, ja mislim, od jednog do 2 udarca, ali ako se ono okrenu iz više. Evo je ova pedarčina. Evo ću da ništim, boga mi. Ovo kao, možete da gledate, da čitate, ali nema pauzirati ako vam ono, ako vam se gleda. Evo, vidite dvorac, ovo sranje opet. Ovdje možete da nalazite tajne odaje. Kao, unutra možete nađete zlato, neki put ne mora zlato, već samo municija, health i nešto tako. Evo, kao na primjer ovdje, vidite, samo municija, nema zlata. Sad idemo gore na krov. Jako je dobro što ovdje lik mnogo brzo trči. A plus sa sprintom prebrzo. Agent Blasković se zove lik koji ste vi u stvari u igrici. Imam veliku želju da skočim, ali neću da kvarim klip. Skače tako vam se skače. Čini mi se sam čuo nekog, ne, ovo su dole. Evo su braća. Čuo sam ih. Ajde još jedan. A, nema. A, ipak ima. Ajde dođi. Mislim ono, sad ćete da vidite zlato. Evo na primjer. Ovo možete da ugasite na F. Vidite ono će opet da svira. Samo ono. Treći fazon. Evo zlato. Ovo govno. Nemoj da me svitneš. Ne da me svitneš. Što me svitno je. Beskanta na najlakša. Ovako bi vam skinuo 50, mislim na najteže. Imam veliku želju da skočim, ali neću. Vidi ga brat. Čak ti nisam uzeo pušku Mauser Rifle. To je jako dobra puška. Na nju možda se zakači optika. Samo da je nađemo. Da li je moguće da je nema, brate? Na X možete da šutate. Patašon. Dobra igrica iz 2001. mislim, ono. Nemoj da ste hejteri. Pala je puška dole, ja sam izneverovao zbog toga. Nije ni bitno, naći ćemo. Evo je pederčina. Ne mogu da se pregledimo ništa više. Znaju oni već da su pederčine. Ne treba nikom ni priča. Beži, brat. Ajde upadni bre, jebote. Neće da upadne. Možete i na X da otvarate vrata, to sam zaboravio da vam kažem. Idemo da vidimo ovo što ima. Navika. Znaš da bi trčao brzo, u stvari isto trčite kao kad nosite pušku ili čak i mašinku, ono, nema veze.
Amunicija, evo ovdje još jedan. I ipak smo uzeli ovo sranje. Na nju možete da zakačite optiku. Ona je mnogo izuzetno jaka puška. Iz jednog udarca može da ubije. Hajde, idemo. Wolfenstein je jako dobri zato što ne zahteva mnogo, a mnogo je lepa, vidite sami je tako lepo rađena, mislim, za 2001. godinu, znate šta je to? To je Bog i batina, mislim, vidite, kao pedarčina ovdje, razumeš. Sad ovo krenete i samo ovdje se vidite. Još jedna tajna odeja, uzmite zlato. Pedarčina, sećate malo ormare. Ormare, nema veze. Opa! Usro sam se pa sam ubacio. Šta? On meni je vratio bombu. Vratim ti ga šašću, meni kako da nabijem. Kaka pederčina. Evo ovdje još jedna tajna odeja iz ovog pedera. Sve! Ne mogu sad da se derem. Tamo nema ništa. Ovdje još jedna tajna odeja. Ajde, ovdje ćemo uzeti pehar. Ovdje malo hrana, salame i hleba. Ili čajni hleba, ne znam tačno. I to je to, ljudi. Nisam našao jednu, nema ni veze, to je to, ljudi. To je prva faza Wolfensteina. Vidimo u sljedećem videu.